Ayo. Asin tapi nama ayaan. Ah, siapa? Beleguk cek ah. Capek mah nggak dipodolkeun kita angkot jauh kalbak tengah di jalan teh berangkieu mah apa haus dilah Banyak kita lapar betung teh ka magrib bila kene. Kayak bisa sahur. wah kayak kenalan jadinya barang-barang masih gitu buat kan ada di sini lah kayak saya kenalan jadinya kalau gue mikiran kokol tak kalau iya sih mah sok tunda meureun daeng kisah apa tuh Asia kalau kakak jedog jadinya lain nama dia yang ngomong teh kelilan kau yang kakol kira buduk damai kadengi yakin kakak jedog kira jika tuh ngomong seetik mah naon gitu Kengadogan ada naik teh betul ngoet geus teu kuat euy. sama adan di dadagoan adana teh kalau pada makan jero seadan mah segi tapi nasi sih paling ada lagi kecuma saya tara sholat mah Osok kayak daing sholat mah antara di video kan ku aing. gila ini mah orang ini tuh dong beres mah buka berang teh ningan dah lo lagi hilaknya aku mau di maghrib mah ayo lah Semuanya ya ayo lah ayo ayolah gaskeun. Nah, yang bener ya kene. Amat. Buat sebetulnya. Aduh, berwarna ikan beres kami. Cek Naon? cek gorengan geus acakeun cek Saya tuh banyak nanyakin gorengan tinggal ke maghrib. Ngoet betung asa terang arti. Ada seberapa yang kerah? Cebaneun, cebana pakai ceban we. Kerah seberapa? Ayo tuh milu. ayo tuh gue ayo mau gorengan sama di sekolah tuh nah buah Wah didinya nu manana? emang non kacau Atuh era ku batur kayak bisa anu ngalewat. kayak atuh wah akhirnya kena grup lah ini sasak mah Kayak bedanya. kan itu heh Aing mah barang-barang kene budak teh atuh da yang gorengan lila kene kan maghrib oke. Karasa teh nya ieu piahna. Puasa mana? Astagfirullahaladzim puasa. Aduh, kumahanya? Urang batal teh nya. Naon cek? Di teh urang teh poho ngasaan adonan batal teh nya. Moal naon cek? Ai saeutik mah saulah kabeh ya. Kemolinaan berdosa ke eta. Ieu teh sok sieun teu karasa asina. Jadi diasaan teh, apaan geura ieu? Ya, gitu. Asin tapi lemah ayaan. Ya,
siapa apa? Beleguk cek. Geus enggak gorengan mah. Punten. Punten. Beli euy. Beli naon jang? Beli urut setengah. Urut. Siap. Urut naon teh? Nomor apa emang? Murah. Siap. Wah, eta budak barang-barang sing harapan goreng. Pasti berdosa indak. Hei, Tan, Kunaon eta barang-barang yang harapan gorengan gitu nih? ke warung Tan. Ka warung, ya kapan aja? meuli rokok deui. Yang ke buka puasa Tan, stok. Hah? Mah kemana? Hei, duit ka mana? Baik taraweh. Mangga. Ayo lah. Cek. Naon? Mana sih teh? Bisa saja cek geus dia ya. Cik, atuh cek mah kira gideung ulah nu bodas. Kanu maksudnya nggak baju. Kana geus kieu ieu. Gitu tah gitu. Mangga cek. Duit mah mana? Kayak apa bagi lunas? Kayak sia. Semak wae di boboloan teh. Eta kumaha di jero? Teu keur eta. Semua lila isuk teh. Ada ka imah, ada bisa baraha. Pan beti orang teh udah sare. Terus teh cas lauk sakedeung. Semua sungut teh bumi. Pan euy teh ka kamar teh tah heula. Tang leuwih tah pembalas genuk mana ngaguruan. Sampai kesan ngahliwir bau nanti bau nu teu biasa geuning. Oh, ini mah ketempo. Main puasa tuh. Ya puasa karena geus poe. Atuh kita orang pun juga di Gitu. kan dia orang teh terus. Iya di WC teh. Galak mie. Satu tiga. Tanya. Nah, Belum tuh. Goreng. Sayang ini. Di luar. Di. Bican sih melulu teh. Enggak saya mah. Itu lah itu. Aman mah. Aman. Ayo samping di situ. Ayo. Ayo lah. Burit. Gimana teh? Burit itu. Barang kene burit semua. Mau burit guys. Awalnya. Hah? Aing geus di masih amat teh geus biasa dihasut aing. Bodak ya, nang godin. Kok lu situ puaselin? Plok. Puasa aing nih ka jam 12. Dia kali masih amat. Takluk aing bener. Ku ngisi sahur mah jeung budak yang sapi mah duh aing. Gimana dalam mah anjing. Kecil sih mah nanggung puasa teh setengah poe. Butuh efek anjing. Ini kena kabar udah kana ayo ah nang bukber. Betul. Kayaknya geus bodi teh. Naon? Ayo tuh, gacu lah. Ayo. Semua. Kayaknya kan bukber kok. Salah ini ya. Aduh mati. Aduh. udah rada harum latih dengan. Ya. Duh, di gorengan ini nasi kah? Galing. Mudahnya Apa gue yang ngenah galing? pasti jangan belum pasal oh. Bapak burit banyak. Kemana geraya hiji deui ya? Geunah ki. Puguh we. Sama sehat. Ya. Pakai air lah, bulan-bulannya loh. Air gorengan lo bakirnya sesa, yang kayak buka ya. Lumayan.
Anjing tuh percaya eh. Betul punya. Gue belakangnya deh. Ini kasih ustad lah. Gue buat jengkol deh. Bantang tingnya dek tuh. Harapan gorengan kita. Pempes tan. Wah, Asli na ya mah. kita harus mau gorengan. Yuk nongkrong ayo. Jangan. Tak dah. Kemana? Udah selain duitnya sih. Berdosa mana? Gak, kemana yuk? Wah, baru cuma beli rokok deh. Jengke emang belum puasa. Tan, kenaon mana kurang-kurangnya harapan kamera. Jadi kau. Kan. Cut. Itu orang teh pokok juga kali. Pohokan. Action.